twebwe Imana ijye idufasha ngo dutombore za arahiri za mamelodi za Kaiza nizo match tuba dushaka kuri twe. So rero ku munsi w'ejo nabwira abafana ba APR bazaze batanga umusanzu wabo natwe dukora akazi dushinzwe. Amakosa barizamukira Fiston Kalala Mayele shot goal. Tundura Piramide ndani bamwita Fiston Kalala Mayele muhungu wa Mbuji-Mayi muri Kongo Kinshasa kabakomoka kuri se witwa Kalala yambara inimero 9 mu mugongo kugira ngo binasobanuke binashimangirwe neza ko ari nimero 9 udashidikanywaho nagushidikanye n'umwataka wa mbere ku mugabane wa Afurika mu bakina imbere mu mugabane washidikanye iki ko ari mu batsinze amakipe nka za Al Hilal yo muri Saudi Arabia hat-trick washidikanye ute ko ari umuntu wafashe ikipe gutwara Champions League ya mbere yayo urashidikanye iki ko Fiston Kalala Mayele match zose yahuye na APR yabashe kwitsinda. Fiston Kalala Mayele umusore wikundira kwirira ubugari n'inyama akaba ari umwe mu basore bakomeye kuri uyu mugabane. Rekura baro kabisa inyuma ya Sirifasa muri metero nka 28 rokete hatararasa vundereza marasami icumu kabisa. What a striker, what a player. Za match z'agapingane, za match ziba zitegerejwe, za match z'impaka, za match kabisa abantu bose bavuga bati aba grand joueur naho bagaragarira. Fiston Kalala Mayele akaba yitamuruye hakiri kare cyane mu gice cya kabiri yiyambura umwambaro w'ubusa ku busa atereka mu gitego cya mbere. Nta gitangaza service z'agatangaza hereza Piramide bazishyura amafaranga atagira ingano ahembwa amafaranga menshi cyane bemeye kumuha apartment asanzwe abamo bamuha imodoka mu mushoferi baramuhemba bihambaye bemera guhindura je yabo umutoza ategeka abakinnyi impande kuzajya mukorera bakamuzanira imipira muri Serifase bamusaba gukora bikemura bakazimuzanira ubundi akazajya akora akazi batinze gukorera rero ibyo bumvikanye byo kuzizana. Sabira baro ku ruhande Fiston Kalala Mayele controle rimwe sunika baro rimwe rasa kabisa rokete hatara na pomora rashwanyaguza Firase Nyamirambo zireba Nyabugogo yarasijukunya mu gishanga cyari mu Gatsata. Fiston Kalala Mayele Fiston Kalala Mayele Fiston Kalala Mayele nta nubwo agiserebura avuga ati isaha yageze kumwe yajyana agakora kuko bakagaragaza isaha asigaye yunama gusa gasara senga avuga ati Allah urakoze cyane ku gitego cyiza cyane. Piramide na Fiston kimwe APR ubusa. La salale. Attention Fiston goal. Kalala Mayele gol 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 Fiston Piramide Kinshasa Kigali Fiston Kalala Mayele Mbuji-Mayi Kinshasa Kisangani aritakuma APR ikibazo uburyo barasa igitego kigonze umutambiko umupira ukura mu kugura foreramo awugarura mu kugura arasiramo aratamika ararekura
Fiston Kalala Mayele. Fiston Kalala Mayele. Fiston Kalala Mayele. Gache. Fimbo kabisa. Fiston Kalala Mayele. Superstar maestro. Nimero 9. Nimero 9 uteye ubwoba. Nimero 9 uteye ubwoba Fiston. Aperi yagiye kwataka. Yibagirwa ko Piramide ifite bamwe mu bakinnyi bateye ubwoba. Batse Aperi baro rimwe n'ubundi ku ruhande rw'imoso nk'aho bayakeniye mbere. Umusore Fiston barayimusurikiye rimwe hagati ya Yunus ndetse na Clement. Hehe. Nta marikaje omahome. Nta marikaje y'umubiri ku mubiri. Muhagaze hagati yanyu hari mesi pase Fiston mukamuha kwisunika. Mani ishobora byose. Bameze kabisa nka za nyamaswa ze nka ziziga zonyine. Bameze nk'igisamagwe, bameze nk'intare. Bameze nka bya binyamaswa kabisa bicana masa gatukura mu gicuku. Bameze nka bya bintu by'ibisimba kseri byijyana ari cyonyine kabisa muri neje. Nta butabazi, nta bufasha, nta muntu akeneye iruhande rwe. Sunika kubura umuntu yitwa Yunus yigezayo. Hamagara serivisi za Clement kubura yigezayo arahana arasiba arahanagura. Sunika reba umuzamu inyuma box ntabyo kuvuga ngo aragutera kwegereye. Rasi icuma banabata my friend dorumwa yebaba we. Rasa rimwe kabisa. Fiston birahagije ushaka kureka ibyo bintu tugatuza tugasoza. Fiston na Piramide bibiri Aperi ubusa. Iminota ni 88. Bange la striker uyu. Ikipe ya Pyramids FC hariya kwa Farao mu Misiri ku ruzi rwa Nili. Ibitego bibiri by'uyu mukongomani Fiston Kalala Mayele. Mu mutwe misembara nihuta ibyo nibuka heruka gutsinda. Ubwo harimo bya bitatu yarashe Al Hilal sibyo. Yego hakaza igitego yarashe Al Masry. Iki cyakaba kiri mu cya gatandatu gutya aho ngaho. Abantu ne bareka ibintu ngo abadefenseri bacu bari question bose gute ubuse abadefenseri banuza nibo apana Al Hilal Al Ahly Saudi yarashe bitatu no kuri Al Masry yari yatsinze. Ba Demirari yararashe nta kintu baba bimubwiye. Ikipe zirimo ba Ivan Tony aba yarashe aba bataka baba bakomeye bro. Ari muri bitandatu aho ngaho muri match nk'eshatu numva nibuka mu mutwe. Omborenga Fitina ajyamo havamo Kagege. Byose ni kimwe byarangiye. Anga nta kintu. Omborenga arayifunga kifunga guhisha ingoto. Arakigendana niyo cyaba ari icy'umuti y'abantu. Niyo bavuga ngo ni inazi ni wakoraho. Uzi yo mwafika bacimaka ku mugabane bro. Fiston ivuga ko none ari gukorera muri izi zone izi ngizi zo munsi y'akarere k'ibiyaga bigari. Fiston ivuga ko ashobora kubahembwa 83 by'amadolari ku kwezi. 83. Ikipe njye yaranyibwiriye turi mu Misiri. Ikipe mu Bufaransa yaraje ibwira Piramide ati muvuga icyo mushaka tubahe. Yavuze ikintu kimwe kitagira icya kabiri. Yaravuze ati muvugane n'abayobozi banjye ba Piramide ne babyemera ngende tayari. Ikipe yazanye amafaranga miliyoni 4 z'amayero. Uyu president ureba wa mugabo wambara marinette kabisa umujene mutoya. Yaravuze ati kuraho cyane ifaranga. Ubwo ndakubwira ko bari bateruye nka miliyari 7 z'amanyarwanda bashaka kuzimenaho. Yarabwa ati cyane kura hano hano. Baramubwira bati ahubwo we Fiston ibinakuzamo gute kumva ko yajya muri France. Ubuziki ukeneye iki? Ibihumbi 83 by'amadolari y'Amerika. Abana bitwaye gahoro bro. Akuye mutipe n'umusitari mu Misiri bro. Abantu bararira. No mu bakinnyi ba Aperi hano harimo abafana. Uyu Mamadusi ureba uri kuri bench ubwe yaje kumusaba jezi nirebera ati jezi watinze kit manager nayikuyemo ndayimuha yayijyanye ati we waje kare nkayiguha ati bamaze kuzijyana amuvugisha ati wagize match nziza mu Gifaransa
ndamwana twakoranye ka interview ati nta kibazo ndamwana ya APR yagakoze iki komere mwayitsinze 6 mu witsinze 3 atuzabagira inama imwe wasibomowe lakini waboresha ntimazarekura abakinnyi beza bafite bazongeremo abandi beza atari iyo twatsinze 6 niyo batsinze 3 mwaka ushize ati iyi bita turabona ko hari ikiyongereyemo yanashimye cyane umusore yitwa Yusuf Dawuda yaravuze ati uyu mu mediateur bafite badutsinze igitego ni mwiza ashima Clement aravuga ati mu defenseur warumaritse ni mwiza aravuga ati akagapeti ka Mamadou ni keza urumva aramuzi mu mikino yingi yo ku mugabane umwana akiri muri za Mauritania baba ari aba grand joueur baba ari abakinnyi